Dobro veče, dragi pratioci i ljubitelji istorije Vizantije. Večeras čitamo odlomak iz knjige istoričara Marka Aleksića, Srpski viteški kod. Delo je izdala izdavačka kuća Laguna. Bitka kod Velbušta. Nakon smrti kralja Milutina 1321. u Srbiji izbio građanski rat iz koga je kao pobednik izašao njegov najstariji sin Stefan, kasnije prozvan Dečanski. Za vreme Stefanove desetogodišnje vladavine najznačajniji događaj po sudbinu zemlje bila je bitka kod Velbužda koja se odigrala 1330. godine. Velikoj bitci prethodio je sporazum koji je Vizantija postigla sa Bugarskom protiv svog najvećeg rivala na Balkanu, u koga je Srbija upravo bila izrasla. Suočen sa savezom dve jake države protiv sebe, Stefan je morao da izazove bugarskog cara na borbu pre nego što se njegova vojska spoji sa svojim saveznikom. Po celom srpskom kraljevstvu razaslati su glasnici da pozovu vlastelu i ostalu vojsku na zborno mesto u Dobričkom polju, južno od Niša. Međutim, pošto se bugarski car Mihajlo Šišman sa svojom vojskom već uputio ka jugu kako bi se sastao sa vizantijskim carem, Stefan nije mogao da čeka da vlastela iz udaljenih krajeva zemlje stigne u ugovoreno vreme, već se samo sa trenutno raspoloživim snagama s mesta uputio za protivnikom. Nakon više manevara i promjena pravaca, dve vojske su se konačno srele blizu zajedničke granice, kod grada Velbušta. Uoči bitke otpočeli su kratki pregovori koji su zapravo samo omogućili Stefanu Dečanskom da dobije na vremenu i sačeka dolazak svojih zakasnelih trupa. U državi Nemanjića postoji običaj da vladarev sin i naslednik, pre nego što će sesti na državni presto, dobije od oca titulu mladog kralja i upravu u jednoj pokrajini države. Tako i Stefanov sin Dušan kao prestolonaslednik dobio na upravu oblast Zete, današnje Crne Gore, koju su Nemanjići smatrali svojom tedovinom. Sličan običaj postoji danas u Britaniji, gde kraljev sin dobija titulu princa od Velsa, pre nego što će i sam sesti na presto Britanskog kraljevstva. U vreme dok je kao mladi kralj upravljao Zetom, Dušan se okružio pouzdanom vlastelom iz tih i susednih krajeva, koje će ga kasnije verno pratiti tokom cijele njegove vladavine i brojnih vojnih poduhvata. Kada je u zoru 28. jula zakasnela vlastela Stefana Dečanskog konačno stigla na bojno polje kod Velbužda, u srpskom taboru doneta je odluka da se odmah započne bitka. Samo koji sat kasnije usledio iznenadan napad koji je bio olakšan činjenicom da je dosta bugarskih vojnika bilo raštrkano po okolini u potrazi za hranom i pljačkom. Srpski kralj je na bojno polje doveo svoje najbolje jedinice, plemstvo, ali i najamnike iz drugih zemalja. Opisujući sam tok bitke, domaći hroničar je zabeležio da su mladići previsoko kralja Stefana na obe ruke streljahu i ništa nisu grešili i počeše se moćno boriti i ne stojahu krepko, ne razilazeći se jedan od drugog. I tako, boreći se, bi veliko padanje Bugara i tako odole srpska sila. Bitku je odlučio juriš srpske teške konjice koji je predvodio kraljev sin Dušan. U jedinicama pod njegovom komandom bile domaće vlastele iz Zete, Zahumlja i drugih oblasti, ali i stranih najamnika, teških oklopnika. Neki hroničari navode 300 Nemaca, drugi 1000 Kelta, Francuza, Španaca, a nekih 1300 najamnika iz Nemačke, među kojima 300 oklopljenih konjanika. Ovaj juriš, koji je predvodio mladi prestolonasledni Dušan, bio toliko silovet da je bugarska vojska ubrzo bila razbijena i dala se u beg. A tom prilikom stradao je i sam car Mihajlo Šišman. Stefan Dečanski je naredio da se njegov protivnik dostojno sahrani sa svim počastima. Međutim, kralj nije nameravao da ovu pobedu iskoristi za dalje širenje zemlje, niti da usmeri pohod prema vizantijskim provincijama, u kojem je tamošnje većinsko slovensko stanovništvo već dugo bilo prepušteno helenizaciji i albanizaciji. Još u vreme kralja Milutina zemlja je dovoljno ojačala i bila je spremna da oslobodi nove teritorije, ali su Stefanu zamerali da je poput svog oca slab na svoju mladu drugu ženu, vizantijsku princezu.
Posebno nestrpljiv bio njegov sin Dušan, na čijem dvoru u Skadru su se okupljali nezadovoljnici. Zato je, svega godinu dana nakon velike pobjede kod Velbužda, Dušan svrgnuo sa vlasti svog oca i sam seo na srpski presto. A time je istorija naših prostora pošla u drugačijem pravcu.